tai au matamofie, le ne fo yasu sa, whapitoa lava mo tina. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And especially to our mothers, happy Mother's Day to all our mums. Hopefully you've had a nice start to the day and spoiled. Hopefully, no? Yeah, I tell you that you're whamanuia te lele atua nei o tatou tina I le nei tai au. Whatalo whatu fo iso se tasi lava o mawhai o na mafuta mai inunga o le tatou upena ta whailangi. O le au teitai nei tatou le tatalo o le tatou whanulongo le whatasi mau I le upo le atua I le nei tai au. Let us pray. Whataitele lava no mātou atua, mātou toi au lia mai fo I le nei aso sa e whaapea na mātou whaamanatu ai le toi tū mai o Yesu Keriso le tai au le manu malo a matalia ai na mātou savalinga o le vaiaso e whatatau I le tongi o laina o mātou o nganga ma le toi tū manu malo mai o le ali o Yesu na ye uoti. Le nei foi tai au o mātou whaamanatu ina ai nei o mātou tina whaftai o nolo a vea lava I lātou ma whaamanuianga I totono le tino o Keriso. Au le nei taimi, o le a mātou whaalongolomo I la upu o se mea tāua ia te I mātou le tangata Kerisiano, le tangata nau, ina ia mātou whaalongolomo pēa, o ina pēa I mātou e ala I la utusi pa ia, a mataina le nenga luenga I lovi inga, whai wina I lovi inga, ono o le swafo Yesu a mātou wole, mavala awa tuai, and we all say, Amen. Amen. We're in the book of Hebrews, and if you have been following us, the book of Hebrews, we are now up to chapter 5. O lo tatou iai I le tusi a Eperu, ma ua tau nuu mai le tatou fōlaunga I le tusi lea I le mataupo e 5. Vai aso lana te anei, na a matali ai o na tatou Faitaulaga le mataupo e 5. So last week, we started on Hebrews chapter 5. A whai o loo whaapea ona e muli I a tatou wa o onga I le tusilea e Peru. O loo tatou vaava ai I le silisili ese o Yesu Keriso. So if you've been following from chapter 1 of our teachings of the book of Hebrews, we've been looking at the superiority of Jesus Christ. So, mo tatou I loa me le taupu mua e silisili Yesu I angenu. Mo tatou I loa fo'i mai le awa o ina o mataupu e lua ngai le mataupu e wha e silisili Yesu Keriso ya Mose. E silisili Yesu Keriso ya Yosua. So we've been learning from chapter 1 through to chapter 4 that Jesus Christ is superior in every way and superior to the angels, superior to Moses, superior to Joshua, in every way. Mai tau mai fo'i la, e mafua o na tusi le tusi tala a Eperu I le silisili ese o Yesu Keriso, e whatatau silisili a Mose ma Yosua, ona, o tangata ia o tusia I ele tusia Eperu, o tangata Iutaia. The audience of the Hebrew letter or the Hebrew epistle are the Jews. Ai mawhai fo'i o na mawai e I tātou tangata Kerisiano I le vaitaini le nei, le a oa onga awa aisea, o loo iai le anganga pa ia, ma le fina ngalo o le atua, o loo tamawhai na ia whaamatala mai a te I tātou le fina ngalo o le atua pa ia. So, in summary, chapter 1 to chapter 4, it's the superiority of Jesus Christ to Moses, to the angels, to Joshua. But we now come to chapter 5, and last week was the first part of this particular chapter, and we see that Jesus Christ is the perfect high priest. So ina wa amata ina le mata koe 5, wa tatou mata o Yesu Keriso, o ia o le Faitaulaga sili ua atoa. Amen? O le Faitaulaga sili ua atoa. A ina ia malama la tatou I le tofinga o le Faitaulaga sili, e au ina tatou iai se malama anga. In order for us to understand the high priest and the role of the high priest, we had to go back in time to the Old Testament
to understand, well, what was the role of the high priest? Ina ia iai malama maanga tātou, na tātou fo I te isi ai tua whenenga tuai, ina ia tātou iai se malama maanga te isi ai, ina luenga la po le ngai oinga ale Faitaulaga sili. So, o whainga la ia mua na tātou wa aina mta upoi lima, na maua I le whaipu mua o le whaipu wha. O le vaenga mua na tātou I loa, o le Faitaulaga sili I le whenenga tuai, na filfilia e le atua mai tangata. So we understand that the high priest needed or required, the first requirement of a high priest was that they were called by God. They were appointed by God from among men. So we now know that high priests are not angels. High priests are men. Amen? Amen. They were called by God from among men. And the high priest's role was specific to a tribe. O le tofinga o le Faitaulaga sili, na whapitoa I se tasi o ituainga se puru malelua o Israelu. So manatua o Israelu po Iakopo, le atali o Isaako, le atali o Abramo. Leo tato I loa Abramo, whanawina Isaako, whanawina Iakopo, lona ingo Israelu, whanau Israelu o na atali se puru malelua. Le tupunga mai ai ituainga se puru malelua o Israelu. Ai o le tofinga o le Faitaulaga po o ngā luenga I tonu o le malu pa ia, na whapitoa pe patino I le ituainga o Sa Levi. So we now know that they had to be appointed by God, but it was very specific that they were from the tribe of Levi. So it wasn't any tribe out of the tribe of Israel, it wasn't any of the 12 tribes, it was a very specific tribe. So it was the tribe of Levi. So that's where we get the word the Levites. And they did the work of the high priests. Plus, sa whaapea foi, ona iai ma Arona. Ai maitawina o Arona, o le uso o ai, o Mose. So o le tofinga o le Faitaulaga sili, sa whaapitoa ia Sa Levi, ma Arona, ma ona atali. So the work of the high priest was specific to a specific tribe, plus Aaron and his sons. So we're now looking at, then the high priest, the role of the high priest was very, very specific. Lua, na tātou I loa foi, o le tofinga o le Faitaulaga sili, o le simanatu na tātou maua, whamai whaipue lua, la tau te mawhaia o na anga malu I e ua vale lea, ma e o se se. O le tofinga foi lea o le Faitaulaga sili, whamai o le tangata anga malu, lea la o tātou I loa. Ai se anga malu, ai le loto o le tangata Faitaulaga sili. Ona e mawhai e ia ona malama lama, I le mea e vaiva iai le tangata, ona o ia foi o le tangata. So ai mai tau mai, whamai, watu le tangata e watu lana taulanga, I le Faitaulaga sili, e malama lama le lei a le Faitaulaga sili. Lea la whamai whaipuelua, o lona loto ai anga malu, I e ua vale lea, ma e ua sese, ina ua sio mia foi I lato, I le vai. O le isi whaupunga o le whai upu lea, o le Faitaulaga foi, o ia foi o le tangata. E malama lama lona loto, I le mea e vai ai foi, le tangata le sau e au maila na taulanga. The second part is that the high priest also is not only appointed by God, but in the Old Testament, we realize that the high priest is also, because he is man, he sympathizes with the weaknesses of man. Because he too is man. Amen? Amen. So he's not an angel, but he too is man, and he understands the weaknesses of men. So we see that in verse 2 of chapter 5. It says, he can have compassion on those who are ignorant and going astray. Why? Since he himself is also subject to weaknesses. So that was a second requirement of a priest. O le vaenga lona lua le nai le tofinga o le Faitaulaga sili. Vaenga lona tolu. Tātou te maua I le whaipue tolu. Whamai, ona o le nei mea foi. E tusa ona Faitaulaga ai o I latou. E totongi ai anga sala ale nuu. Ia whaapea foi ona whai mo I latou lava. O lo tala no le whai upu lea. O le Faitaulaga, o ia na te o sia taulanga ale no. O ia na te whaia taulanga
Ale nui, I le whenenga tuai na tātou wa ai o le tofinga o le Faitaulaga sili e tōwhia mai le atua, lua e malamalama I le tangata ma ona ma mea e vaivai ai le tangata, ona o ia fo'i e iai ona vaivainga. Tolu, o ia fo'i na te whaia taulanga mo le nuu. Ana tātou malamalama la I whainga taulanga ale tofi leo le Faitaulaga, e mua I whai le taulanga moana lava angasala. Whāto a whai ai lea o le taulanga mo le nuu. The third requirement that we see here is found in verse 3. Because verse 3 says, because of this, he is required, as for the people, so also for himself, to offer sacrifices for sins. The third requirement of a high priest is that they are the ones who carry out the sacrifices. But then we also see that they carry out first and foremost the sacrifice for their own sin. Then they carry out the sacrifices for those who bring their offerings to be burned. So this was the requirements that we started to look at last week in order for us to understand if Jesus Christ is superior to the high priests of Israel, if the author of the book of Hebrews is writing to a Jewish audience and saying Jesus is superior than the high priest. Ona o lea olo o tusia ele tusitala ale Eperu o Yesu Keriso e Silisili o ia I Faitaulaga sili. E Silisili o ia I le tuainga o levi. E Silisili o ia I le tuainga o arona maona atali. Aisea o Yesu Keriso le lai tala noa ina e tātou a. O le tai hawale nei o le a tātou mata la I le whaatau wina e Yesu o tau whina o mai e tolu. So today, we're going to look at verses 5 to 10 at how Jesus fulfills these requirements. Praise the Lord. So, o le tatu mtaupu la o le whaawa wina o le mtaupu me le vaiaso na te ane, I le whaatau wina la e Yesu Keriso o vaenga malava ia o le tofinga wha le Faitaulaga. So we are going to look at part 2 from verses 5 to verse 10 at how Jesus fulfills the requirement of the high priest. Amen? Amen. Okay, you're coming along with me, right? Amen? Amen. Okay, let's read verses 5 to 10. In English it says this. So also Christ did not glorify himself to become high priest, but it was he who said to him, "You are my son, today I have begotten you." 6. As he also says in another place, "You are a priest forever, according to the order of Melchizedek." 7. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death, and was heard because of his godly fear. 8. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. 9. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him, called by God as high priest according to the order of Melchizedek. Yeah, ma nei pata to faitau mai patasi fa Samoan nei pai upuna fa mole ia. Ma per foi Keriso na le fa mo ina o ia ia. Ina ia fai o ia ma Faitaulaga sili. A o ia sa Faitaulaga mai a te. Roko atali oi. O fa na o oi le asuni. Peina na Faitaulaga mai e foi o ia I le tasi upu. O le Faitaulaga o e whaapau, e uina whaatasi ma me ki sa teko. O ia le nei sa tano atu I ona pō na tino tamata mai ai. Ma ai o I atu ma le tami tele ma no I mata I le na mawhaia o na whaola I a te ia na ina I leo. Na whaafo ai na foi o ia I le mea na ia whiwhi ai. E ui lava o ia o le ano. A o mea sa tima ai o ia, na hoa o ina ai o ia I au siatai. Ua wha ato toa ina fui o ia, o na vea I lea o ia matupuma o le ola e wha wau I ato uma o Yesu sata I a te ia.
Ua tauaua e le atua o le faitaulanga sili. E winga whaatasi ma meki sa teko. Amen. Mano lava le whaitau. So pei ona tātou wawa ai le vai asona te anei. O le tofinga leo le faitaulanga sili e whaapitoa pe patino I tofinga ua whaatulanga ina e le atua. So like I said before, the high priest is a very specific role that has been specifically ordained by God in the way that the role is carried out. Today we're going to look at, though, as to these three parts that we've looked at with regards to the high priest, as to how Jesus perfectly fulfills this requirement. Amen? So le tato tilo la, I le whaataunuina e Yesu Keriso, ma le ato atoa o Yesu Keriso, I vaenga ia o le tofinga o le faitaulanga sili. O le vaenga mua tato te mau e le whaipue 5 ma le whaipue 6. Whamai e whaapea foi Keriso na le whaamauanunga ina o ia e ia, ina ia whai o ia ma faitaulanga sili. Si ane lau whaipue se furu, whamai ua ta ua e le atua o le faitaulanga sili. E winga whaatasi ma meki sa teko. O le vaenga mua tātou te iloa e whaataunuina e Yesu le tofinga o le whaitaulanga. A wā o ia foi ua filfilia pe tō fia e le atua. Whamai whaipu se fulu, ua ta ua e le atua o le whaitaulanga sili. When we look at the first requirement for the priest, it's been appointed by God. And when we look at verse 10, in verse 10 it says, called by God as high priest. Tick. Jesus Christ fulfills the first requirement of the high priest role. Amen? Amen. A tatou wa ai fo ina le whaipue 5, whamai e whaapea fo I Keriso na le wha maua runga ina o ia e ia, ina ia whai o ia ma whaitaulanga. A o ia, sa whetalai mai a te ia, o loo wata li oe, ua o whanaua oe, I le aso nei. Te pā e whaipue ono whamai, e pei ona whetalai mai fōi o ia I le tasi upu, o le whaitaulanga oe e whaavavau, e wina whaatasi ma meki sa teko. I le whaipue 5 ma le whaipue ono, na sii mai e le tusi tala ni mause lua, mai le whenenga tuwai. O ai leo lo tusia I ai le tusi a le tusi tala Eperu, o tangata iutaia. O tangata iutaia, e maa sani le tangata iutaia, e mai tau le e le tau le lea iutaia, le whenenga tuai, mai le kenese e o le maraki. A o whai upu iwa au mai e le tusitala, whamai le whai upu le whai pue 5, o lo watani oe, o whanaua oe, I le aso nei, na sii mai le salamo e lua, whai pue 7. Ai whamai le whai upu e ono, I le tasi upu o le whaitaulanga o e whaavavau e wina whaatasi ma meki sa teko. O le maulea e sigi mai le salamo se lau se fulu whai upu e wha. O mau fo e lua e loa le le tangata iutaia o mau e whaatatau I le Mesia. O mau nei a whaitau le tangata iutaia I lana salamu e o lana whaitau I mau e lua I loa le o mau e whaatatau I le Mesia. So when we look at that Jesus Christ is superior because He meets the first requirement, which is which? He is appointed by God. Verse 10 says to us that He was called by God as a high priest. But then in verse 5 gives us one Old Testament quote. And it says there in verse 5, "You are my son, today I have begotten you," which is quoted from Psalms 2, verse 7. And in verse 6 it says another quote, "You are priest forever, according to the order of Melchizedek." This is quoted from Psalms 110, verse 4. The reason why I wanted to highlight these two quotes, because these two quotes are memorized by any Jewish individual. They'll go into the synagogue, they'll read from Genesis to Malachi, and they memorize these books. That's their culture. They memorize the Old Testament, the Pentateuch, the Talmud. They'll memorize the commandments, and this is their life. And when they read Psalms 2 verse 7, and when they read Psalms 110 verse 4, they know that those chapters are specific to the Messiah. So when they read it here in the book of Hebrews,
that the author is reading they're reading the letter from the author of the book of Hebrews, they realize, okay, he's quoting Psalms that are specific to the Messiah. What is the Holy Spirit trying to convey to the Jewish audience? It's trying to convey the superiority of Jesus Christ. Le alefe au le tamawhai le tusitala Eperu ina ia tau watu I tangata iutaia. O le Yesu Keriso lea lo tau whaatalitari ai. Le Mesia lea tala noa ele faisalamu. Alea. Le Mesia lea ua maua e ia le tō whina mua ua tō whia e le atua e whai ma Faitaulaga sili. Whamai ia le whaitau, whamai e whapea fui Keriso na le wha maua lungaina o ia e ia. Tatou I lofo I me le tusi le o langa ato Yesu Keriso e le I wha maua lungaina o ia e ia a. Tatou I loa le tusi a Filipi le maua Paulo whamai na wha maua laloane te isi o ia I angelu maua whai o ia matangata. Whamai na oti o ia o ise maliu whaapei o se polonga. O le tangata na avea ma whaataitainga o le loto maulalo. When we look at that verse, in verse 5 it says, so also Christ did not glorify himself to become high priest. Christ himself is the example of humility. And when we look at the fact that he would humble himself, he would become flesh. That the God Almighty, the God Creator, the Sovereign Lord, the God of heaven, would humble himself below the angels and would become flesh like you and I. Why? Because of his humility. Praise the Lord. Le fai mai ei le Yesu, upo Yesu le Ioane nalam tau poe valu fai poe lima skut mal fa mai upo Yesu a fai o te vivi I au ia te au e lea o ngā lau vi inga o lo tama o ia nate vi ia mai au ua o tau fai mai o lo o tau atua lea. When we look at Jesus' words in John 8 verse 54, when he responds to the Jewish leaders of the day, and he says there in verse 54, he says these words, Jesus answered, if I honor myself, my honor is nothing. It is my Father who honors me, of whom you say that he is your God. Praise the Lord. Amen. It's the Lord God, the Father, who honors Jesus Christ, the Son. Whamene whaipuna e ono, e pei ona whetalai mai o ia, I le tasi upu, o le Faitaulaga o e whaavavau, e wina whaatasi, ma meki sa teko. Tō tele tātou e le māsani le ngōle a meki sa teko, pe tātou whaitau e le tuspa ia, ai po whea e sau e le ngōle a meki sa teko. So e lau tusi I le kenese aluna mta upu e se fulu ma le wha. O le tangata lea e le tele ni ta e le tele ona ta ua olona I ngoa I le tusi pa ia. Au se tasi nei o mau, whaapea ona iai le ngoa o le tangata le nei o meki sa teko. Melchizedek is not mentioned that often in the Bible. And one of the verses that we read today, that's where he's mentioned. Further down in chapter 7 of the book of Hebrews, we will do a little bit of an in-depth study on Melchizedek. The other verse is 110, verse 4. That's where Melchizedek is mentioned. But Melchizedek is from the book of Genesis. And so we read in Genesis 14, verse 18, it says, then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. And he blessed him and said, blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven. 20. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. A tato whaitawina ke nesina suma whawhai po suma walufa mai a o meki sa teko le tupu o sa lema ua avane e ia a reto mawaina o le Faitaulaga foi o ia a le atua Silisili ese. O meki sa teko I le talaanga o tangata lea I tutongo le awhionga pa ia le atua. O le tupu a toa ma le Faitaulaga. O ia o le tupu a toa ma le Faitaulaga a le atua. I le nuu e taua o Salema. O Salema, o le ngoa le atuai, o le aai o Jerusalema. Lua,
o le tupu le nei po le tupu ma le faitaulanga le nei o me ki sa te ko na soifua o ia i le vaitaini o Apera Amo. Apera Amo o le tamao Isaako o le tamao Iakopo o le tamao o le whanaunga o Israelu. Praise the Lord. Tau maua mai le vaitaini o le tangata le e ngoa ia me ki sa te ko. Whamaina soifua o ia pena ola mai le tangata le nei o me ki sa te ko. Pena wheloa i ma Apera Amo le tamao o le nuu o le atua, le tamao o le au whaatua, a o le iai se faitaulanga. E le iai ni whai ngā taulanga. E le i o le taimi e whaatonu ai e le atua whai ngā taulanga. Ai whamaile kene se, o ia o le whai taulanga, foi o ia, a le atua Silisili ese. This Melchizedek, when we look at Genesis 14, that he was alive in the time of Abraham. Abraham being the father of Isaac. Isaac being the father of Jacob. Jacob being the father of the 12 tribes of Israel, which has the Levites and Aaron. And they are the high priests. But Melchizedek existed before the priesthood existed. He existed at the time of Abraham. Na soifua le tangata le ni o me ki sa te ko, a o le iai ni whainga taulanga. Maua mai? Lua, whamai o le tangata le ni o me ki sa te ko, e whaavavau lana faitaulanga. Nai le whamai le tatou tusi, le tusi lea e peru na tatou faitauina, whamai le whaipue ono, o le faitaulanga oe e whaavavau, le salamo le whatatau ia Yesu Keriso, whamai o le faitaulanga oe e whaavavau, e winga whaatasi ma meki sa teko. Lona winga o meki sa teko o lana faitaulanga e whaavavau. O arona, na muta lana whainga taulanga, o Salevi, na muta la lato whainga taulanga, ina ua wha umatia le malu Yerusalema, i le tausanga e fitu se furu. Ngata mai nā, o na toi whaia sauninga o taulanga ale nukua le atua. So when we look at Melchizedek, it says there in our verse 6 this morning, in verse 6 it says, you are a priest forever, according to the order of Melchizedek. Melchizedek's priesthood was forever, is forever. Christ's priesthood is forever. Aaron's priesthood ended. The difference. Can you see the difference? Aaron's priesthood ended in AD 70. As soon as the temple in Jerusalem was destroyed by the Roman Empire, it was destroyed and no more sacrifices have happened since. 2,000 years later, there's still no temple in Jerusalem. The sacrificial system had ended. So Christ is not in the order of Aaron. What is he? He's superior. He is in the order of Melchizedek. That's how he fulfills the second requirement. He fulfills that requirement because he is superior to the Aaron line, to the Levite line. E Silisili Yesu Keriso, awai Silisili o ia, awai winga whaatasi Yesu, ma meki sa teko. O le faitaulanga meki sa teko, e whaa bavau, o a rona masalevi na muta. Mau mai. Lela whamai, ele tatou tusi whaitau, ile tai au le nego, upua le atua e whaatatau ilo nā talihi, whamai o le whaitaulanga oe e whaavavau, e winga whaatasi ma meki sa teko. A o whaitaula e tangata iutaia le vaenga leo le tusi, ui, o Yesu lea, e winga whaatasi ma meki sa teko, le whamai ele salamo se lau se fulu, le whamai ele salamo e lua, o le Yesu lea leo o tusi ma iai le tusi tala a Eperu. That as the Jews read this book of Hebrews, as they read that, wow, this priest, this high priest, this man named Jesus, he's not only greater than Moses, than Joshua, but he's also greater than Aaron because he's in a different order altogether. He is in the order of the eternal or the priesthood that is forever, which is Melchizedek. Amen. Praise the Lord. That's some really cool insights. So the first part, that Jesus Christ is the high priest because he is appointed by God. Lono rina, o Yesu Keriso, I to whinga whaafeitaulanga, ua maua e Yesu, e Silisili lo Arona, Silisili lo Levi, Aisea,
a winga whaatasi mameki sa teko o le Faitaulaga ia e wha wawau. Lua, tātou te maua le whaipu e whitu. O ia le nei sa tatalo atu i ona pōna tino tangata mai ai, ma ai oi atu male tangi tele, ma loi mata i le na mawhaia o na whaaola ia te ia nei le oti, na whaakufonga ina foi o ia i le mea na ia whiwhiai. Mai tauhina mai tātou, o le vaina mua le tōwhinga Faitaulaga e tatau o na tōwhia mai le atua. The first requirement of a high priest, that they must be appointed by God. We now know that Jesus Christ was chosen, appointed by God. He is a priest forever in the order of Melchizedek, not Aaron, not Levi, because their ones ended. He is superior. But second, he also sympathizes with me. Manatua, le Faitaulaga le tatou mata le vaesole na te anei a. E anga malu le Faitaulaga, ie o se ma e o valelea a. E malama le Faitaulaga, i le mea e vai ai le tangata. Le alau te au mai e fo i se vaenga i le tai au le nei. O le vaenga lo na lua e whaatau nuu e Iesu la na tōwhinga wha le Faitaulaga e malama le nei lava Iesu i le mea vai ai tātou. Praise the Lord. Amen. The second requirement, Jesus fulfills it. Why? Because he sympathizes with us. How do we know that? It actually clearly states it in verse 7. It says, who in the days of his flesh, confirming again that Jesus Christ was not only the divine Son of God, but he became flesh. He became like us. He humbled himself. And this is what it says. When he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death. Amen. What are the meanings of these words? When we look at those words, it says, Jesus offered in his flesh, Jesus offered up prayers and supplications with vehement cries and tears. What does that mean? It means that Jesus felt every single ounce of pain. When he was getting ready for the cross, he started to see the amount of pain that he had to take on, the evilness of sin that he had to bear on the cross. It says there that he would bring up prayers and supplications with vehement cries. The meaning of that word vehement, in English, it's violent. It's a violent feeling or a violent emotion. The word isakos is where that word comes from. It's a Greek word, but it's to describe a strong, intense, and passionate prayer. A tatou mata le whaasamoa, whamai le upu whaasamoa, whamai o ia le nei sa tatalo atu i ona pōna tino tangata mai ai. Mana tua umai tātou le tatalo i ke te semane ai. Ai whamai le whai unga le whai upu, whamai ele ngata na tatalo, whamai na ai oi atu male tangi tele. O le upu whaasamoa le tangi tele, ele lava upu le tangi tele e whaamatala i nai le upu e leni le au mai a. O le upu e leni e ta o le isakos. O le o whaasamoa ina o le tangi tele. A o le tangi lena tangi e Iesu. O le whaamatala ina o le upu e leni. E matua ngā tete atoa le tino o le tangata. O fōringa o le tuainga tangi lea. E ua lulu ina lona tino. So intense, violent, passionate. Aisea, ua vaai atu Iesu i le taimi o le sātau e ave nai e ia a tātou amasala. Jesus Christ felt every single pain. He sensed every single evil that we face. Every temptation that you face, every pain that you face as a believer, every time that you struggle, that's why we can come to Jesus Christ. Why? Because he felt it all. He cried. The Bible says it was vehement cries. It was intense, passionate cries. You know, when you journey through life and you hit those roadblocks, you hit those speed bumps, and you think, man, Lord, help me. Why can you cry that? Because he can help you. Why? He bore it all on the cross. We know how tough it was.
E loa lele e tātou, ona, o lefa mai le luka alona mtau koe lua sunga lua, whai koe fast for mai wha, wha mai ina ua tatalo o ia, wha mai ua pua ngā o ia, ua ati le ailana tatalo, o lona afu, ua peo alu toto, ua pa u ifo ile ele. Peo le atale na o le matautia o le tatalo lea, le tangi tele. If we look at Luke chapter 22 verse 44, this gives us a real insight into the kind of prayer that Jesus, the intensity, the vehement cry. Because in verse 44 it says, and being in agony, this is Jesus praying in Gethsemane, being in agony, he prayed more earnestly, then his sweat became like great drops of blood falling to the ground. That's how intense he faced the cross. He faced the reality of the cross. He faced the reality of our sin on him. That was meant to be our death. We were meant to die. We're meant to be crucified. But Jesus, the pain was so intense that he cried, Father, if possible, take away the cup. But I love the ending of that line because he says, not my will, but your will be done. Wow. Praise the Lord. Amen. So that's why when it says sympathize with men, this high priest, big tick. He can sympathize with us. E mawhai fo iona tātou i oe, e malama le lei le Faitaulaga lea, I ti ngā e o mai ata I tātou a. E malama lei lava o I mea tātou te vai iai. Ngai vai o mā tātou. We are all faced with weaknesses, because we're in the flesh. We're all human. Ai mawhai iona tātou o le Faitaulaga lea. Whamei le Faitaulaga lea I whai koe walu, whamei e ui lava o ia o le alo, a o mea sa tina ai o ia, na o a o ina ai o ia usi tai. Praise the Lord. Whamei o mea malava, na o a o ina ai o ia. E lei whapea na lei loa Iesu se mea, a wa o ia o le atua na te loa mea uma. A lea o a o ina leo lo tala noa mai ai, ua I loa le le Iesu ti ngā o le tangata. Ua I loa le le e le Faitaulaga lea, ho tātou tina. Na lefa meile ngā luenga o nona mtaupu e sfurma le whawhai po e lua sfurma le lua. O puapua ngā e tele e tatau o na o iai tātou ina ia tātou sao atu I le mālo le atua. E te iloa, o lo soifua Kerisiano whaamaoni e tatau ona e uia puapua ngā. Ne te wai whapea e solo le lei ale o langa Kerisiano le ai. O le o langa Kerisiano, whamai le moni mau lea au apostolo e tusia ngā luenga, whamai o puapua ngā e tele, e tatau ona tātou sao atu wai, I le mālo o le atua. Mena e tatalo, e tātou mona I o tātou uso, I o lo whaapuapua ngā ina, ona o le tala le lei ngā. Ai se a, a walo o whaafea ngai la tātou ma le puapua ngā, I aso uma taimi. Amu ia tātou, o mai tātou lo lotu, mai tātou fia whaalongolongo le upua le atua, a ngai o tātou uso, o lo whaafea ngai la tātou ma le puapua ngā o le tala le lei. When we look at the fact that Jesus sympathizes with us, it says there in verse 8 of Hebrews, and it says, though he was a son, this was the Son of God. It says, though he was a son, he learned obedience by the things which he suffered. This Savior of ours, this great King of ours, he is not a Savior that is far removed, but he is a Savior who understands every pain that we go through. Amen. Praise the Lord. Amen. We're so grateful that we have this Savior, we have this High Priest. Amen. Amen. Manatu muli e maua whai koe iwa. Whamailona whaitawina, our final thoughts for today is found in verse 9. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. Whamailona whai koe iwa, ua whaatotoa ina foi o ia, ona amea ai lea o ia, patukunga o le ola e whaavavau ia I lato uma o e usi tai ia te ia. O le Faitaulaga sili e ao ina tōwhia e le atua, le lau tātou iloa,
o Yesu Keriso, o tō fia o ia vea ma Faitaulaga e whaavavau, e winga whaatasi miki sa te kolua. O le Faitaulaga sili, e malamalama I mea vai ai le tangata, le lau tato I roa, Yesu Keriso, o ia le Faitaulaga sili, e malamalama le lei ai mea tato te whaafengai, ma I tato, me se lavala I tato, o e ua wha tua, e ua whaoleina. O le vaenga muli, o le Faitaulaga sili, o ia lea na te whaia pe saunia taulanga. Lena tato Faitauina I le whenenga tuai a mai le taulanga le nuu, whai le taulanga a le Faitaulaga mo ana lava anga sala, whato a whai e leo taulanga mo le nuu. Yesu Keriso, o ia, e le ngata o ia o le Faitaulaga sili, ai o ia foi na avea ma taulanga. Praise the Lord. Amen. Le whai mai e le Eperu e wha, a lona whaiupu e Eperu fitu, whamon mone su I whale Eperu fitu, a lona whaiupu e luas forma fitu. Ana e pēta tō whaitau whaatasi mai ei whamon mole. Hebrews 7 verse 27. In English it reads like this. 26 says, "For such a high priest was fitting for us who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and has become higher than the heavens, who does not need daily, as those high priests, to offer up sacrifices for his own sin, and then for the people's. For this he did once, for all, when he offered up himself." Se feita mai fa pelo suma fitu famon mole ia Ia Maria te ia so Keriso, e o ia Faitaulaga, mua ona whai o taulanga mua ana lava masala. Ona whai e lea mua masala anu. A wāua tutasi lava ona whai e ia o lea mea, ina ua abatua o ia e ia matataulanga. Amen. A wāua tutasi lava ona whaia e ia o lea mea, ina ua awatua o ia e ia mataulanga. O le vaenga muli o le tato launga le tai aule ni a. O le mea ese ai Yesu Keriso ma Faitaulaga o le whenenga tuai. E lua lava vaenga e ese ai, e tato te vaai ai, le esenga o le Faitaulaga o le whenenga tuai, ma Yesu Keriso. Mua o le Faitaulaga o le whenenga tuai, po Faitaulaga sili o le whenenga tuai, o I lātou nei, whamai o I lātou ia e whai mua le lātou taulanga mua lātou angsala. Yesu Keriso e le I whaatinua e Yesu le tūlanga lea. Praise the Lord. Aisea, a wai le aisa na angsala. E ui lava o ia sa I le tino, ai le I angsala o ia. Lua, o le isi mea ese ai le whainga taulanga Yesu Keriso ma le whenenga tuai. O le whenenga tuai, o whainga taulanga e whai aso uma, taia uma, auri uma, tausanga uma, e whaitani uma, whainga taulanga. Aisea, I le tele o masala o le nu. Au Yesu Keriso, whamai le whai poe luasu ma fitu lea tatou Faitauina, a ua atu tasi lava o na whaia e ia, ina ua whaia o ia mataulanga. Praise the Lord. Amen. Tasi lava lana taulanga. Ai le tele a. So the difference between Jesus and the high priests of the Old Testament, the high priests of the Old Testament, number one, they would have to have a sacrifice for their own sins before they actually sacrificed for the people. Jesus Christ did not have to do that. Why? He was sinless. He was perfect. The second difference is that in the Old Testament, they would have sacrifices in the morning, noon, and night. They would have sacrifices every month, every year. They would burn sacrifices from the day to the evening. Why? There was so much sin. There was so much of the evil that the people, and they had to follow their traditions and the requirements set up by God. But in verse 27 of chapter 7, it says that Jesus did this once for all when he offered up himself. Jesus was not only the high priest, the perfect high priest, but he was the perfect sacrifice. That's so amazing, right? Amen. Ele ngata o ia o le Faitaulaga sili ua ato atua ai o ia foi o le taulanga
e tasi. Ua atu tasi. Praise the Lord. Amen. Lera whamai eile whai unga o le tatou whai puna iwa. Whamai ua wha ato toina fo o ia. Ona a vea ai lea o ia. Matupunga o le ola e wha vavau. Manaia i o le mea o tatou maua. Ona o le taulanga le tasi ai afi. Whamai inga ua wha ato toina e ia. Ma ua whaia e ia le taulanga. Ma ua ato atoa. Whamai ona a vea i lea o ia, matupunga o le ola e whaavavau. Whamai le Eperu se furuma le lua, whai upu e lua, whamai o ia lea o Yesu, na te taita ina, ma na te whaato atoa ina, le whaatua tua. Praise the Lord. Amen. O Yesu Keriso, whamai e le ngata na maliu o ia, na saunia e ia le taulanga, e tasi ai afe, e leto e whaia nisi taulanga, ai whapea fo i ua vea o ia matupunga o le ola e whaavavau. Ai whamai le tustara Eperu, whamai e le ngata o ia o le tupunga o le whaavavau, o le ola e whaavavau, ai whamai o ia fo ina te taitaina, ma na te whaato atoaina, lo tatou whaatua tua. That he is the author and the finisher of our faith. Praise the Lord. Amen. That with Jesus Christ, who is our high priest, it says there in our verse 9 this morning, it says, after being perfected, he became the author of eternal salvation. And in Hebrews 12, it says that he is the author and the finisher of our faith. Praise God. Amen. That he is the author and the finisher of our salvation. That he is the author of our eternal salvation. That's why the author is encouraging the readers. Amen. O lo ta mawhaile tu sitala ina ia ta watu iai tangata iuteia. Ina ia whaapea ona I loa I lato o lea o saunia le taulanga e tasi ai afe. Mana ia whaipuna e maua ngā luenga o lona mta apwe wha. Ngā luenga o lona mta apwe wha whaipwe suma lua. In Acts chapter 4 verse 12 we read this verse and it says, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. There is no other name that can save us. There is no one else that can save us. It is only in the name of Jesus Christ. Whamailenga luenga nā mta koe whawhai koe suma le lua, whapea na whaitawina, e lea e fo se tasi wa iai le ola, e lea I lava se isi ngoa I lalo o le langi, ua foa ina mai I tangata, e mawhaia o na whaaola ina ai o I tātou. O e leo lo whaalongolongo mai, ua na o le imoa, ua na o le suafa o Yesu Keriso, na te mawhai o na whaaola ina le tangata. Amen. Praise the Lord. Na le whai mai whai puna suma lua, e le ai fo I se tasi wa iai le ola, e le ai fo I se isi moa I lalo le langi, wha mai ua foa ina mai tangata, e mawhaia o na whaaola ina o I tātou. Praise the Lord. Amen. So usum tu whawhina, au tātou iai le whōlanga, ia tātou mauti noa, o le whaaolatanga, ua nao I le moa o Yesu. Salvation is in no other name, only the name of this high priest. Amen. His name is Jesus Christ, our Lord and Savior. Whamai le manatu muli o le neitai au, whamai ua whaato toina foi o ia, ona avea I lea o ia matupunga o le ola e whaavavau, ia I la tau uma o e usi tai, ia te ia. Leo tato I loa, o saunia ia le taulanga e tasi, ai afi. Lea la o tato I loa me le upo lea tua, whamai o ia o le tupunga o le ola e whaavavau. A whamai le whai unga o le whai upo lea, o ia o le tupunga o le ola e whaavavau, Iai la tau uma o e usi tai, ia te ia. Amen. O le tāua I o le leina lea. This is a very, very important line because we've now read that yes, Jesus is the author of our eternal salvation. Praise the Lord. We all agree with that. No one disagrees. We all agree he is the author of our eternal salvation. But the final bit of that verse says this:
to all who obey him. And it's the obedience part that sometimes trips us up. Amen? Amen. Now, le vaenga leo le usiu sai, I le ao awina e le tuspa ia, e lua lava filfilinga o lo tu mai I luma o le tangata. A whaalongo le tangata I le tala le lei, e lua lava whai unga le tangata, o lo au mai e le fionga pa ia le atua. A le olesi, olesi. Le whai unga mua mua, o lo tala no mai le Roma o lona mta aku mua mua. O le Roma mta mua mua whai koe lima, whamai ina ia iu, ina ana ana, I le whaatua tua, o nuu uma lava, ona o lona suwafa. O le whai unga muli muli, te a whaalongo le tangata I le tala le lei, a whaila na whai unga lea, e iu ina ana ana I le whaatua tua. Ona o le suwafa o Yesu Keriso. Pea whaatua tua, pea tali tonu, pea muli muli, pea usita. E ana ana o ia, I le whaatua tua. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Amen. That there are two decisions that face somebody when they hear the gospel. Whenever someone hears the gospel, there are two decisions that are in front of you. You choose either A or B. Now A, we find in Romans chapter 1, verse 5, because it talks about obedience to the faith among all nations for his name. When someone chooses to choose Jesus Christ, when they hear the gospel and they believe and they follow and they choose Jesus Christ, they are obedient to the faith. And we praise the Lord for that. Because that's our prayer. That's our prayer for all of us in the room, that you will choose faith. That you will choose obedience to the faith. That you will choose to trust in the name that can only save. The only name that can save is the name of Jesus Christ. Amen. But I hear you ask, well, what's the other choice? O le ala le si fai unga o lo tu mai luma tangata na te whaalongolongo I le tala le rei. O le isi fai unga e maua I le lua le Tesalonia. Lua le Tesalonia fai kumua mua, fai upu e valu. O le tusi le a Paulo I le ekalesia I Tesalonia, I le whaata mala matuatele, bea le usi tai ma ana ana. Whamai le lua le Tesalonia mta kumua mua, fai upu e valu. I le afi mumu, na te taui masui I e ua le iloa le atua, ma ua le ana ana I le tala le lei, a lo tātou alii o Yesu Keriso iwa, e whaasalaina I lātou lava I le whanonga e whaababau lava, ia te a malea lii, ma le mamalu o lona mānosi. O le whaamaoni nā le upo le atua, a uso ma tō whawhine, e lua lava whai unga le tangata pēr whaanongo I le tala le lei. O le ana ana I le whaatua, po whamai le whai pue valu, whamai o le afi mumu. Whamai le whai pue iwa, e whaasalaina I le whanonga e whaabavalu. Le matautia I o le upua le atua, o le matautia foi le na, o le ami o tono o le atua. That when we look at the second component of your decision, that when you hear the gospel, the first part is obedience to faith. That's why we read this morning in our Hebrews book that it's that obedience. He is the author of our eternal salvation to all who obey him. Then we read in Romans 1 verse 5 that it's an obedience to faith in his name. The second part we find is that the second part here, if you hear the gospel, Paul says in Thessalonians, 2 Thessalonians, that in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. These shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. I stand here today sharing the gospel. You sit here today having to make a decision. It's either to be obedient to the faith
or face eternal destruction. My prayer is that you ever think about these things. O lau te talo, au e whanongonongo mai so se tasi lava o lo whanongonongo. Lea lau e whanongo le tala le lei. Lea lau a tusi le tusi tala a Eperu I tangata I utaia, ma lato whanongonongo fo I lato I le tala le lei. Awha mai le aungani o le aungani ale apostolo wha mai o wha ato ato ina fo I o ia, le Faitaulaga sili lea. Wha mai, ona avea I lea o ia matupunga o le ola I whaavavau, ia I lato uma o e usi tai. O le tatalo, ia whaia sau whiwhiringa mo le li. Ana o e lava Le lawa I loa, e lua ata o whai unga e whaia le tangata, pea whaanongolongo I le tala le lei. O le ana I le whaatua tua, po o le afi momo ma le whaafanonga e whaavavau. That when you hear the gospel, there are two decisions that are in front of you. You either choose to be obedient to the faith in His name, or there is punishment and eternal damnation for those who do not believe. Amen? Amen. I do not say those things to scare us, but that we think about these things and consider them seriously, because the things of the Lord are serious. They're not mythical stories. We now know from Hebrews 4 verse 12 that the word of God is living and powerful. Leo tato I loa o le afionga le atua, o le malosi o le afionga le atua whamea, o lo matuanga lue le afionga a le atua. Praise the Lord. Amen. So, whai wina la tatum taupu, I le tusi lea ngā luenga, that this is the message of the gospel that I end off our sermon with today. In Acts 4 verse 12, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. We can only be saved by believing in the name of Jesus Christ. Nā when ngai whawhai pasuma rua, e lea fo I se tasi wa iai le ona, e leai lava se isi ngoa, I lalo o le langi, wa fo ina mai tangata e mawhaia o na wha o lai ngai o I tātou. Tasi ale ngoa e mawhaia o na wha o lai ngai tātou, wa na o le talitonu ma le wha atua tua, I le suafa o Yesu Keriso. Whamamia tele le tua, I lau wha aloko le ni tātou, ona o Yesu. Tātou tūlai mai. Tātou te talo whaatasi I le nei te talo, a vea fwoi ma awala e te mana tunatu ai I le atua. Ia awa fwoi le upu lea ua e whaalongolongo ai I le nei tai au. Tōma tawina, lui tawina ai lou soifua au auna. Ai mei se fwoi le whaataitari atu I le toia fio mai o Yesu. Tātou te talo whaatasi mai ai I le nei te talo. Lo mātou tamā o le langi. Whaafetai tele lava, ona o lau upu, wa o whaalongolongo, matango fie, na wā, le upu moni, wa e au mai, mo au, tamā, o au lava, o le mafua anga, na maliu ai Yesu, mo lau anga sala, o ai e au, ua e manatu mai ai, ai whaafetai, I loa lofa tele, mo au, vi ia oe, mo lau whaaulatanga, lea ua o wola, ona o oi. Aftai tele tamā, ona o Yesu. Amen. Praise the Lord. We thank you, Father, for this morning. We thank you that as we hear your word, that we are challenged in our hearts to think about these things, but not only consider them, not only think about them, but to make a decision to be obedient in the faith, to make a decision for Jesus Christ, the only name that can save us. We thank you for salvation. We thank you for redemption.
And we pray these things in Jesus' wonderful name. Amen. Amen. Yeah, whamangia tele le tua tatu aina ono Yesu. Amen. Yeah, tatu o lalo mai lalo, tu natu tatu tama.